President Felix Antoine Tshisekedi. Thank you. Come on, President. Reka noneho mbagezeho ijambo rikomeye cyane rya Perezida Felix Tshisekedi yagejeje ku bari bitabiriye isengesho rya National Prayer Breakfast muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, ari ruhande rwa Perezida Donald Trump ndetse n'abandi bayobozi bakomeye cyane ku rwego rw'isi, asenga mu buryo bwa politiki. Reka twumvire isengesho ryose uko ryakabaye. Je tiens à remercier le président Donald Trump pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Mwaramutseho neza mwese. Ndashimira Perezida Donald Trump ku buryo yakiriye neza njye n'intumwa twazanye, kandi ndashimira abateguye iki gikorwa ku butumire bwabo, by'umwihariko icyubahiro bamaye cyo kuba uwa mbere uhagarariye iki gihugu cyo muri Afurika usenga muri uyu muhango uzwi ku rwego rw'isi. Dusenge. Mana ishobora byose, Data w'imbabazi kandi Mana itanga ihumure ryose, wowe utegeka ibihe n'ibizabaho, umucamanza w'ukuri kandi umwami w'amahoro, turagushimira impumeko y'ubuzima kandi tukuzamura isengesho rimwe rirenga indimi zacu, amateka yacu n'inyungu zacu. Duhereye kuri iki gitekerezo twishingikiriza kuri iri jambo ryo mu ivanjiri uko yanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 9. Hahirwa abaharanira amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Uyu munsi Nyagasani, tugire abahanga mu kunga ubumwe no gusana umubano. Aho kutizerana kwafunze inzira, hafungura inzira nshya. Aho ubwibone bwubatse inkuta, twigishe kubaka ibiraro. Aha amateka yasize ibikomere, ubyutsemo ibikorwa byo gukiza no gusana. Dore turi imbere yawe. Shyira imitima yacu n'ubuzima bwacu mu murimo wo kunga ubumwe hagati y'amoko n'ibihugu, kugira ngo amahoro n'ubutabera bisagambe, ukuri n'ubwisanzure, umutekano n'agaciro ku muntu hose ku isi. Komeza muri twe uku kwemera kuruta itandukaniro ry'imico yacu n'ubwinshi bw'imigenzo y'amadini yacu. Muri buri muntu hari urumuri rwo mu mutima, ikibatsi cy'ubumara gitwika indangagaciro zacu, gishimangira agaciro kacu kandi kikaduhamagarira kubahana. Hahirwa wowe Nyagasani kuri buri mukuru w'igihugu na guverinoma bateraniye hano, buri umwe afite umutima wicisha bugufi, ijambo riboneye n'ukuboko gukomeye, kugira ngo ububasha bakoresha bube ubwo gukorera amahoro n'agaciro ka muntu. Nyagasani, turanagutura n'abatari muri iki cyumba ariko babayeho mu mibabaro, abahuye n'intambara, urugomo n'iterabwoba, impunzi n'abimuwe mu byabo, abana bambuwe ejo hazaza kubera ubukene, abagabo n'abagore bababazwa n'akarengane n'ubusumbane. Isura zabo n'amarira yabo bibe ihamagarwa rihoraho ku bayobozi ngo bafate ingamba z'ubutwari zo kunga ubumwe, bakora ibikorwa bifatika by'ubutabera n'uburinganire, kandi bafate ibyemezo byitondewe birengera ubuzima kandi bigatuma icyizere gishoboka. Mana y'amahoro, isangira sengesho niri mu muhango usanzwe wa protokole gusa, iki gihe cy'isengesho kibyarire muri buri wese kwiyemeza nyakuri, kugira ngo ku giti cyacu no ku rwego rusange tumenye gusubiza mu bwenge busesuye ubutwari n'ubufatanye ibibazo byugarije inyoko muntu. Turagusenga mu izina rya Nyagasani, Imana yacu n'umukiza wacu ukomeye, Yezu Kristo umwami w'amahoro. Amen. Devant l'humanité. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Thank you, Mr. President.
Amen. Nyuma yo kumva isengesho rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo i Washington DC, aho yavuze isengesho ryibanzemo politike ku buryo budasanzwe ndetse akanakoresha imirongo yo muri Bibiliya nk'uko mu byiyumviye. Reka dukomeze twumva Perezida Donald Trump ubwo yavugaga uburyo Perezida Tshisekedi ari intwari, ari umugabo ukomeye cyane, amushimagiza ku buryo budasanzwe. Reka twiyumvire noneho Perezida Donald Trump wariwe mu rugo. Pretty quickly. A few months ago, right here in Washington, we signed a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, which provides the first ever pathway to peace to end a 30-year, unbelievably violent conflict. And we're joined today by a very, very brave and wonderful man, the President of the Congo, President, would you stand up, please? You are so... Mu mezi make ashize hano i Washington twashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'ingenzi cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, atanga inzira ya mbere mu mateka iganisha ku mahoro yo kurangiza amakimbirane amaze imyaka 30 yuzuye mu rugomo rukabije cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane kandi mwiza cyane, Perezida wa Kongo, nyakubahwa Perezida wahaguruka gato. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, kandi koko uri intwari, uri umugabo w'intwari. Nzi ibyo wanyuzemo, nzi neza iyo nkuru, byari bikomeye cyane, byamaze imyaka myinshi cyane. Ubu ibintu birimo kugenda neza, nta kintu cyoroshye. Rimwe na rimwe biba ngombwa ko nongera guhamagara impande zombi, ariko birimo kugenda neza, bizagenda neza kurushaho. Ariko uri intwari kandi turagushimira kuba uri hano. Ni icyubahiro gikomeye, uri umuntu mwiza. Twese hamwe, nge nawe, twashyize umukono no ku masezerano y'amabuye y'agaciro manini kurusha andi yose hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika mu mateka. Kongo ifite ubutaka bwiza cyane butangaje, kandi arimo kububyaza umusaruro neza. Turabimushimira. Twashyize umukono ku masezerano manini hamwe na bimwe mu bigo byacu bikomeye kandi bigiye gutangira ibikorwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, kandi uzamamagare ku kintu icyo ari cyo cyose, sibyo? Murakoze. Mu gusoza, ibyanditswe bitagatifu biduhora bitubwira ko hahirwa abafite imitima itunganye. Sinzi neza niba ibyo bindeba byanze bikunze, ntabwo mbizi neza. Paula, ese ibyo birandeba? Congo has magnificent land. It's incredible land, and he's doing very well with it, so we appreciate it. But we've signed the largest deal with some of our big companies, and they're going in. So thank you very much, Mr. President, and you call me for anything, right? Thank you. And just in closing, scriptures always tell us that blessed are the pure in heart. I don't know if that applies to me necessarily. I'm not so sure. I don't know, Paula, does that apply to me? Ngira ngo nkuko mumwumvira rero ni Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagezaga ijambo ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange, mu ijambo rya National Prayer Breakfast, aho yari kumwe n'abayobozi batandukanye b'isi yose, harimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akabafasha umwanya rero akamuhagurutsa, akamushimira nk'umugabo w'intwari, umugabo ukomeye cyane, wakoze ibikorwa bitangaje ku rwego rw'isi, aho yamushimiye mu buryo budasanzwe. Perezida rero Donald Trump akaba abikoze mu gihe yanagaragaje ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo masezerano manini Amerika igiranye n'igihugu cyo ku mugabane wa Afurika mu mateka ya Amerika. Ni ibintu rero bigaragaza uburyo Perezida Donald Trump afata aya masezerano mu buryo buhambaye, uburyo budasanzwe. Iri jambo rero akaba rigejeje ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange.